Kinyana nteto cheto chiriambiri athaiji Kieba ni gikujiri nturene ya GICHECHE NTEERE cha Runyenjes kaunti ya Embu kiri kunogokia ANTU mugwanja bande mwe bare batere UTURO bwao nyuma ya nyomba iria bamami kugwata MWANKI na gutiga ANTU bonde kana kinyamuntu onde uria wari nyombene ukwithirwa kwite hakarini bethirite bakiromba mabisa baborithi ndikiri kuthithia na mpwe kenda kurikiriria uchunkuni bwa KAUMO ka MWANKI jo Rita MWANIKI katwambiririe Valari atongoria akuma kaunti ya Embu ne mavete ruvonge rwa uthuthuria ciumia igiri gukorwa magwatite andu aria mavivirie nyomba imwe thiini wa itura ria GICHECHE mwena wa Runyenje na kuria andu mugwanja a family imwe makuire onthe. Ino irai thiini wa mathiko ma mugwanja aya na aria mathikirwe irimari rimwe. Mugwanja aya marai mundu na mutumia wake, ciana ciao ithatu na tucucu twao twiri na aria mavirire nyomba kiroko kia Jumaviri ya tariki 2 mweri uyu. Mekara munoe ciumia igiri ciathira tutahere undu tunyitanei twose mathige na ni mwarwanja gingakorwa ni baria mbere na mheshimiwa Karenda kuhakikisha ni twamenya mwiki giko giki nuriku. After 2 weeks okorwo tena report ikinyete ginyaniru twete ava tugera report tumenye tukimende turekinyete fa tondu twakire ni twise kache andu wetu guku maroba ni makiruke na mariganire family ya muthathi yake kivoto na andu angi mari mage mukivoto kana teguo turamenya na ni twiritwo ni andu a DCI ati already mena information, they are putting together information that will lead us to knowing who are the people who did this very heinous crime. Na ni maratwira ati wana ni malokitite thimu iria ciaye thiini wa mugunda ucio utukushi. Guku munini wa county commissioner wa county ya Embu mwena wa Embu East niwe Jane Waruinge akiuga ati uthuthuria ni urathi na mbere guku akiuragia mundu wa guonthe uria ungikorwa eci aria mekire giko giki gia kiunyamu akorwe akigwatanira na thigari niguo anyitwe na ocerwo makinye mavio ma kiwatho. Mimi nataka kuhakikishia kwamba tunaendelea na uchunguzi kupitia ofisi yetu ya DCI. Kile kitu ningewaomba wananchi ni tutulie, tupeane nafasi ili uchunguzi uweze kufanyika vizuri. Kwa hivyo kama kuna mtu yoyote ambaye ako na information kuhusiana na jambo ambalo lilitokea, ajitokeze, akuje kama wale wengine ambao wamejitokeza na wamekuja wamepeana information. Guku family na arata a mugwanja aya mari na mwirigiriro ati makagwata kivoto kia endwa ao makimaririkanaga marai andu akeni endi thayo na vinyaru wirari wao. Andu acio marekire giko kiu toti mundu umwe ati ithuĩ ni tumoherete, we have forgiven them. Turahoire na turaiga ati Ngai neke eke kwenda gwake. Agakorwo kwina mundu aria mwivokeku wa hoteli araiciro. Ndionaga mundu wa hoteli akivehonda ni mundu ati arutirio gwake hoteli amuvirire baria ararutira wira. Twetonire wa mbere ya iciro. Okite mwigue mwigongonari ria andu mugwanja na mugwanja ni undu mutheru kiembure. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita MWANIKI wa Musiri.